ċekkja li kollox qed jirrekordja Spoon, għax l-ammont ta' xebat l-intik. Isaac, tajjeb, all right. Are you sure you don't want to test the Roadcaster Pro? We tested it already. And you sure it's recording, ġiviri? Memżon Turini. Għanna l-apparat ġdid? Et jirrekordja. Iva! All right. All right. Inti m'intix ċar fil-mikrofon, qed insemmesek f'kamra tal-banju. Jekk nollieħ Tajb, hekk. Baxxi, ħallih bax, ma ngħidil għall-marajn men. Iwa ħallina nagħmlu l-intro Kevin Ostja. Mela bdejna. Merħba maħna dan il-podcast. Għadda ma kanċa, insomma, diħan kemm darba ħanejda għadda ma kanċallawni xissa drawna n-nis. Issa, ma l-isbaħ li issa qed jissuġġerixxu li jfittxuna kriminalment il-pulizija. Diki, u naħseb jiena jagħmlu biċċa xogħol tajba x'inti ħaqek tkun ġol ħabs naħseb. Minflok ninvestigaw affarijiet oħra, let's prosecute Max and JD. Għalna qaċajt. Forsi li għamma. Eżatt, x'ħana mlaħ introduċuħ? Ejja, waddab. Illum għandna lil Kevin Naudi! Vera di biċċa xogħol jagħtu. Mela, vera. Hemm xi ħadd actually isma' hemm xi ħadd illi da actually qed jgħid these people should be prosecuted criminally, insomma, dal-kommedi l-pulizija għandha tinvestiga u hekk. U jien tħadd biex nagħmlu. Mhux hekk. U għandu one friend. Fair enough. One friend says a lot. U probably one friend huwa u stess. Jew xi familjari li huwa kontestabli. Kif tajda? Kontestabli. Le, tal-pulizija. Kontestabli. Hekk tajda. Kontestabli. Okay. Like. Iġbi il-messaġġ mal-ewwel tiegħi lej il-biċċa xogħol vera jew le ma. Vera. Ma nafx jekk jasallhom eċetera, ma ngħidulu tajjeb, sorry. Jiena nixtieq ngħid li s'issa l-kull guest li bdejna Spooner dejjem għamel is-sound effect tal-pjeb dan m'għamlux. Aħjar tsewa mill-Spoon. Dax ġara. Ara. Wada bax kienet di. Oġbitni. Ara. Di xini jemmen. Il-ġingil ta'kom di. Il-liba. Nżom. Ara. Il-liba kemm mitalla. Ara. Di kontu taħu bina. Għallina l-program sijek. Għaġam li xol. Kem joħdilna. Għax. Wow. Edin taħt, Spoon, he went for a morru. Xkienet ti? Xaqodru, ħalqodru xini. Ġeja, mamma! Mela. Mela, Spoon zaħir, qabel inkomplu, għax d-importanti. Ma pejjibna xej. Xej, vera. U ma xrobniex għadna Kafe. Imma, sponsors. Yes, sponsors. L-għu għedin thank you l-Olympus tal-li tawna daw il-beautiful mics Roadcaster Pro 2 sound kollu bazzikament li jtiġri għaw ġo id-nejkom grazzi għalihom. Thank you l-Vibe FM tal-għedin you host jawna kull darba u għek ġifiri fil-premises taħħom ġi ta' Santa Vendra, importanti. U A to Z Electronics għal-tech, ħafna mit-tech u isma s-lejsi men, ġifiri għet jinħastu marċ jessa. Għet jitħol il-temp. Eżattu, imma ħjarek, għax jina sweat patches ta' ġezzu għalla. So it's perfect. Vera ma jidrux. Ibda! Mela, ħanix insaqsi. Ħansaqsi t-nejlintkom. Inti ġejet fil-komedi. Inti, meta tamer komedi, tamer xie tests, tamer xie tipo you check? Jena aħna di staqt għaddit li minn moħħi, like meta edna li ġej Kevin Naudi. Jena meta bdejt tipo f'Vaj, per eżempju, bdejt namel il-program ta' fil-ħodu, tamel ċertu tests li tejt, per eżempju, strejna tejt jena fani. Għalix ma miltiex inti di? One. Flimma sensi, tajt li minix faniet, tajt? Le, so dak għan ninsinwa xej, għet nista' dak fidej. Tajb, għan nirrispondi kien. One, huwa dejjem suġġettiv. Il-komedi bħal mużika hija ħaġa suġġettiva, bħal arti in ġeneri.
Iġġaw. Dik l-skuża tan-nies. La, dik arti dik. Le, issa. Sissa ma kellix momenti fejjina ħakkejt rasi u għat minix taddaħu. Le, jifimni, hija skuża tajba ta' di anka min jagħmel min ipitter u daw l-affarijiet, like Michelangelo, daw l-affarijiet, ipittru lega, mbagħad ikun hemm xi ħadd iċappasna, għax dik arti astratta hi. Minix komedi astrattu. Jiena komedi Komedi ħażin. Ħażin. Ja, astra. U nu beġina mela, iġifiri, jekk ma joġbokx, kif kien qal bniedem kbir fajti, Pastor. Pastor Gordon, għawġi, għal xaġa, if you don't like it, xkien qal, if you don't like it, nsejta di. Change the channel. Vera? Vero ġobni, meta qala. Ġiviri, ma allura... Mux vera, mux ħagġa bija fajdi. Allura meta jara t-nej jidaħlu f-storm xulxin, da ma it doesn't change the channel da. Dak joqtem jarom joqt Joqt jarom da. Intom fuq il-bicċa xogħol tal-middera li bel ħajkolkom dal-waqt mal-pulizija. Qed tittopjaw ftit għax hemm ċans kbir. Le naqblu. Ma nafx ifhimni, naħseb ukoll huwa suġġettiv fejn jeqleb iċ-ċannel il-Pastor Gordon ukoll. Ma però għandu raġun, sa ċertu punt istu, comedy is not a subjective and all art forms are music, imma hemm ċertu affarijiet li huma standard li għala żobbi mis-suġġettiżmu tiegħek jew whatever, they have to be done. Like per eżempju persuna waħda. Fundamentals qegħdin hemm. Eżatt, per eżempju meta tkun qed tagħmel stand-up comedy persuna waħda titħaq waħda. Mhux ovvja. Għalhekk qed ngħidlek, ġifieri I know what you're going through. Le, għalfej ma għatma ġejt, l-għunet għatma ġejt inti. Għana għatma ġejt laqqas. Għaxina niprofa, dejjem nara minn għaljar minni. Tajjeb. Allora, ftemna. Once it ninżilt fuq il-sujġett tal-stand-ups, jina kifetlek qabel ġviri, I really want to try and write, u inti għamilt ħafna stand-ups, comedy, ġviri, għalmin għatmarax vera jgħamil shows biħu tajbin moru għaraw il-Kevin Naudi. Daka għandek xi tip ta' process li tagħmel biex l-estija stand-up, if so, tista' tgħid li ħalli żgur ma nagħmilhomx Għal-pala, tella li vera ħaj. To be honest, konsar wafu kontra rajt da fucking xkienet jifak. Da xkien ġibtni nħosni fucking tajjem. Taf, it's actually worse li bnidem it-tella u sabi hek, umbat s-samru hek dak it-tip. Dak niprofaw nagħmlu klara. Tannek, full stop, fucking tannek. U fucking mux għan rispondi. Kemm id-dum ħallar mill-leba biex tipprepara biex tagħmel special? Forsi nisraqna benchmarks. O le, fimni, mux kullħad differenti, apparti ndej kolli, ġiviri għandi l-ways tijaj, unorthodox, immens, ġiviri, meta għandi ħabib tijaj so rejk għalleja, u meta najdlu jifriki, fimni, ma jiflaħx jismani, għax he's very scientific comedy, ġiviri, he's very structured, etc. Jena, kelma structured. Tkun dama in my own form and manner, ġiviri nibda nikteb, mbat mdawar, mbat l nitfall suġġetti, mbat ikolli point forms, nitfaxħom, mbat nittestja naqra maħal-bib, nara ċertu feedback zaħir, right, okay, this works. U naħseb li ktar trik li name, mux trik għaw, kif tajt, li jiena nidħol fi żarbun tijak u najt ħanarek naħseb għafani dil-bicċa ġol, jek nejxa u kol. Per eżempju, naf meta għon għamil fuq s-sess, ċertu affarijiet. Dak ma teħx dak iċ-ċajt ġifiri. Le, nejx, ġifiri, per eżempju, kullħat tiġiba malajr. Kullħat full stop. Hemm il-momenti u momenti, ġifiri. Jiena mux għed noqot l-ura u dal-bicċa. Inti. Malajr suġġettiva u koll. Suġġettiva. Issa zom naqra, malajr u Malaj, dak it-tip, tipo, għada ma taħliġ fil-kamra, fim dak it-tip. Tipo, da' skif t-ixtarret. Jina l-ewel darba li ħatnejka ġarali. Ejju, jonka jien. Tipo, kienet vera ek ħafna, kienem naqa playing, tipo, involut. Lar. L-ewel bdejna nilabu, ek, bat, fl-axħar tipo morna fuq is-sodda, u s-sekonda li poġġejt fuq is-sodda, asma ħadek għamlet, daqsek ġibta mal-lowel. Mal-lowel. Tistħi xejn. Le, xejn. You are not alone. Memx ħafna, but you are not alone. Et niftemu. Xej, vera. Inti
Inti imlejt l-MCC. Il-mara. Fox kemm għandux xil-ċajt ostja. Kien ħajjej għax kont ħarejdu inti imlejt l-MCC xi 3 darbiet u l-mara tiegħek għalt l-unika ħaġa li taf timla. Xieli. Tara, naqra ġenju komedi għaw. Mela zonna raħanneku għax li dun id-delete the next 20 minutes segment. Għatta passi ma konx ta' fejja. Jessa ta' nafġi ġeja li. Once edin fuq il-sujġett tal-mara. Once edin fuq il-sujġett tal-mara. Aħna għamilna naqandaġini, ovvjament, il-JD kellem il-mara. By the way, hello, thank you tal-lajnuna. Biex nkunu ċari, fucking għajnuna ta' xej. Għajnuna ta' xej, ma qalet xej. L-ħagġa li għal JD għamil ma wasalt għalli għaradik vera mara l-lipa. Vera, xkif konna narmaw. Like, l-affarijiet li bdittejli, mux kan semaħa blok il-voice, I'm sure għadla li I ruin a marriage. Like, fucking l-barbara tijak. Ma zoma da. She continued sending you more sounds ġifiri. Ritratti videos. Għax l-affarijiet li semmejt li inti, il-voice messages kolla taħħa, ħlif, you put me in an awkward position. I don't know what to say. But I'm with the kids, I'm shopping, bye. Il-liba. Dawk kellu l-voice messages. Ma Mentana dik. Pero, għalletilna ġiex jistajja tajbin. Ejja, spara. Inti, apparentament, Di kienet vera highlight. Saqsejnija u għalletilna li inti għadek tħalli l-skid marks fuq il-panties. Dik. Issa, ħana il-eċiġi. Għed tifema xiexet nejdlek, ma rikxin sabak il-voice notes. Inti tħalli l-stripep tal-ħara mal-qal sitta taħtijak. Għadu għadek. Għaj ima timsax son moksew. One, nimsax son mi normali. Tu, nemmen li vera għaledek, jow, biex namel kam. Le, nemnek. Mela, tu, nemmen li hija ħaġa, mux regolari, inħoss li kull minna, kull. Kif ħatoħroġ minna? Kif ħatilkom qabel? Ila li xħarajlek, jekk kettilbek illi jemmin ġaba ball-ewel, ġiri bil-kem bissitu l-mara, ftit ħafna, bro. Like, bro. Jien, naħles skid marks u kol. Maħna. U specialment wara ġurnata xogħol. Mhux ekku. U kunna bespenti abjad. Mhux ekku. Bat toqgħod noqgħod bata żwar. Mhux ekku. Baj kollu ħarawek. Spoon. Inti bħala direttur għandek tuħna over għawta. Le. Zaw naqra. Għawek 3 adulti għedin, mux 3 fucking 10 snin. Taf xiex għan nitkellem għal kull minn għabes il-40s. Max, kem għandek? 38. Wasalt. Għalli, skid mark zaħra għandek palissa ġvissa jibda. Mela, iktar il-tikber, il-tawara, jibda jieġi għalla zobbu minn kollox. Tipo jina nibżam boss illum il-ġurnata, għax ma tkunx taf xa jiġri, tipo. Dik darba. U tamelek tajt, wait. Ok, le għarret. Imma dejjem fil-xifer, dejjem fil- Allura, ġili tħallina. Eżattu, tħallina qabel mod. JD, kem għandek żmien? Jien għandi 35. Għalek, għadek bl-ABS tajbin. Issa meta jibda jitlaqlek fil-ABS tal-sormo. Tibda terħi ftit ismani, għalet skid marks. Mux li nħalli xi ħalfa road track ta' ġviri. Ikun tipo. Nadbajja. Dak it-tif. Kem ti frank accident. Oh, xek. Bravo. Naqu fuqek. Next. Jiena ġili meta naħra tant kun fucking disaster. Konni tonna ħasel. Għax il-toilet paper ma joċ. Il-bede li mandiċ. Clearly. U għalek, Eżatt, u nemmen ħafna bija l-bedejjen. Jina biex taħsar suppost taħt le. Jina dwejja gbar li jaqbduni hija il-feeling istrament ta' meta
inti kifetta inti li tkun dik ħadboss imma l-feeling ta' meta tħoss isħana iktar il-barra mit-toqba ta' sormok ma' tarf tal-wardiet emmek dik huwa l-ar feeling possibbli mennu stax tgħid hawnhekk hawn accident accident. Ma jkunx hemm. Accident kbir. Ġieli ma jkunx hemm jiena darba naħseb ħrajt naqa' taħti kont ix-xogħol qatt ma ninsa u qiegħed uffiċċju kbir, uffiċċju enormi u memħadd. Mhux bil-liba kont waħdi, konna jiena u kien hemm oħra taħdem customer care il-bot, ġifieri a good 20 meters down, tara minn ġoħġieġ tipo l-bot kienet edha ħafna. U għetti wara, nista' nittestja bassa jiena. Testja bassa, tajja. Għax kont jgħatna hekk u prova, allura tnafas bil-mod tipo u ħareġ riħa u bolla l-liba ħażin, ma konnaf imma konnaf li tibu ħamurda ma kienx hemm accident eżaġerat kbir. Imma kien hemm riħa taħara spettakolari. Bravo. Is-sekonda li jiena bassejt, nara tqum di u tiġi ħdejja. Ovvja. U jieni jasem. U di tiġi wiċċaw, ġifieri qiegħda tipponta this customer needs help. U qiegħda wiċċaw u jieni jatem riħa toħara ġom nifsejja bella kull skur ma jistax ikun ma sabatix. Il-chemistry u physics ma nafx jgħidlu fiha d-biċċa xogħol. Imma jekk tifla inti tieħu ħafna nifs dak il-ħin. Ifisser li tkun ġbartu kollu int u how good. Yes, so. Tajba di, men, din il-launch jew l-investigazzjoni. I'm sorry, jekk l-arja ta' madwarek, boss, u tagħmel hekk. Yes, so 100% jekk tuħu kollox inti. Biex niftehmu, jekk inti tboss, jiena niġi, inpoġġi mnieħri eżatt ma toqba ta' sormok u niġbor kollox ħadd ma ħajxhom xejn. Mhux hekku. Spook, kemm qegħdin ħin recording, tista' tgħidli inti 15 minutes fucking ħarabis. ħarabis. Ok, u le, tajjeb. Talking Kevin Naudi u suġġett. U ma tallimna xi ħaġa dil-biċċa xogħlijat. Thank you. Next. Once qegħdin fuq suġġett tal-ħara, il-mara tiegħek. Oh, ja dik tal-lob. Le. Dik tal-lob. Dik kif tajda? Dik tal-lob. Le, laqqas. Kif tajda? You know. Ma nafx, jek tixtit suġġetta għal dal-porkerija ta' podcast. Ejd, saqsi dwar l-istorja tal- Ejwa, jena tal-salija. di pajten bellaħ kif smajta menna, ma konx nipretendija minnek. U l-mara għaltilek di bieċa Mara, u l-mara. Għax dila, U dan għet nitkelmu ftit wara li kelkom it-tifla, t-tifel, fakkan inti għandek Żewġ tibniet. Zawx tibniet. So wara l-ewel tifla kien ġrarkom da xejta accident meta mortu fej ma kontu mortu. Naf. Fej kontu mortu ximkien u apparently Sqallija ta' Ormina. Ta' Ormina il-breast pumps u l-mara tiegħek ma tantxu maħbib. Lew, titnaqbżu għadi. Jekk il-mara semmita. She's okay with it, ta? She's quite proud, actually. Le, ok, mela, jina sessualment attiv. Attrat immens lej il-mara u wara ikollok baby tkun għadek breastfeeding ikunu volaw, ikunu tajbi. Fis-sens, u konna imsifrin, naħseb sqallija jista' jkun iva, u ma bedix jaħdem il-pompa li kien jagħmel del-ħoss. L-ewwel net minn vinta il-breast pump. Fucking liba. Skull liba. Titfaw hekk, sewwa, u tisma' hekk. Wan ikraħ bħala oġġett, bħala u tisma' mela dixi baqra jew il-mara. Ok, hey, illum ħajkollok ħafna audience nisa imħabba minn dak podcast. Ġifieri, le, iva, insomma, ħalibu xinu, u tara. U li ġara, konna sqallija eħerbu, kienu qed jintlow bil-standard, bil-ħalib, u ma bedix jiġbed il-makna. Il-pompa. U konna fil-kamra u l-mara għat li
Dak il-witch għamlet li. Għaxina, ta' bil-witchek, il-marati iġi ħana mill-lek bub ġoba, għanna. Mux bub, bub xeddu. She was luring me in. Isma ħagħja. Għatli għaxet iġawni għatli xiex namelu, għani prova dal. Le, di biex għat fajtux ma zobbija. Come on. Insomma, għatli xiex namelu, ma għatli vera tiġan, u jissa t-prova ta' u man ħriġ bl-idea li jiena physically with my able mouth so nibda niġbed u malli ħajorot waps nitfawa ġol botel għasnemmel li għaltilkom dil-bicċa xoli allura trittarani ibil edha jinisni baby bin-nepi Kellek nepi. bejn orgazma ruħi bejn namel xaġa so what Diri t-saqsi kien, like you were turned on. Iwa. Bat il-ġeri inti u tila. Le, ma tfajt il-babotti ju. Le, imma per eżempju, bdiet iżomni, iżamni pala baby, fimt? Biex nitol iktar fija, zammitni jek, fimt? Għaxina peress li għattur, tħalt naqa mette dak għalla bieċeja. Mamma! Oh, way, Allora, li ġara li ma bedix jirnexxa indunata li daqseg, għattila daqsdaqsa. U sakem, mux bieċa, sakem ġibtom viola ma waqax. Soppja jirħana ħelissa. Mamur blood dolce. Il-nisa mata, jena, għana għandi tifla u kol anki jinti, u nisa vera powerful members, vera b'saħħithom ġifiri, għax they really hurt, they go through lots of pain, jena mara tijaj meta kienet ta' breastfeeding. Kella problemi, the kid couldn't latch on, u kidem, u gdim, u vera stja, u ma stajċ in-miss għandek 3 xhur miskina, ovvjament, you can't make love until 3 months, 4 months, whatever, ma tannejk, u ma stax. U I mean, ma tistax u fil-bidu, I mean, sexually ma tkunx trid, allura. I mean, memx taħmel, you have to respect them, but kem taqlibilom, that's... Dawk 3 xhur. Nerġaw. Kem naqalaw il-headphones bil-mod, il-JD jista' jkompli naħseb powerful bizzejt tkompli waħdi. On the other hand, Max, smajt li għandek tiċ, ħatkun l-axħar tiċ li għat mux, skur l-anġli. Ħallena mill-liba. Did you assist in your wife's birth? Yes. From A to Z, 100%. Fil-żom, to conceive you? We're assuming you assisted in that. Għana għetnejdu in the delivery room. Għatnej li juma. Promise. Full on. Nistan saqsi kienu x-normali? Kienu normali. U rajt ġifiri, ġvinti rajt kollox. Full frontal Full! Kera menne. Esperienza. Leta ġobni. Wonderful experience. Di opinjoni, men. Tibdawx taqalaw li l-ħara fuq għadi, men. Opinjoni, għandu kull fucking dritt għall-opinjoni. Le, emmin jajt what the, anka f-episod ta' Friends, Chandler għal-leħ fil-Matt Perry, li għal, oh no, emċajta it's graphic. Of course, so. Imma l-mara f'kas tiegħi kienet b'saħħitha m'għamlix daqshekk kif tajt, like gori-ix, tipo. Iktar meta jkollha l-period. Dina għataw, ovvjament. Tasgulli le. Ovvjament. Imma it was on a nice, subtle, loving moment. That's the most beautiful moment of my life, jinta ġifiri. Iwa, le, fajn, ma għalajdekom xintom ma tafux ġifiri. Il-bellezza overlapped the what the fuck moment. Għanajdlek, jina, għax ma tafux ġifiri, jina mill 27 sija labor. That's different. Mort id-dar tila PlayStation. Kważi. Jien li ħajti labor.
Comment ġok di għata xielu ta' dejdi ta' darba ranġibu l-danu sannu għallu l-ħarbotu nablu ta' ċajtan nejko. Illi bax disastru ta' podcast. Le, ġiviri. Imma meta ngħidlek ġivi tajjeb. Imma jien għamil 27 sija label sewa. Yes. Umbat, wara dawk il-27 sija, like dejt nara tal-baby titbaxxa u da komedji u lepidjuri li naqsu da u jagħmlu gass u komedji u mbaġġi biex jidaħli il-siringa tal-lepidjuri li t-tabib kienet jilabata minn għalih xi bravu u daħħal ila xi 3 darbiet men ġabni abjad karti u hekk u għaddiet. Mela it was a difficult labor. It was a very difficult labor. So no, I get it. Bħalma qiegħda issa s-sitwazzjoni korruzzjoni. Difficult labor. Issa noddu kemm id-darba Imma u wara dak kollu li għaddejt minnu wara 27 sija jidħol it-tabib u jgħidilhom lill-midwives tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu għal xiex ma mortux ċesarja. Mhux hekk. Ġifieri u dak il-ħin ma nafx ġara in 1 minute flat 1 minute il-mara tiegħi kienet fuq l-operating table qed jiftħuha. In one ara l-ġen li kien hemm jiena hemmhekk li blibes il-ġagaga isni jiblaħ bl-affarijiet fidejja ma nafx x'inhu jiġri jiġifieri bil-kappell tal-baħnan. U f'daqqa waħda ġifieri nara ovvjament qabel tħanna għal-ċesarja bdejt nara l-affarijiet isiru. Għax il-mara tiegħi infetħet. Le mhux ħanarhom jagħmlu ċesarja jiena mbagħad ġifieri semmek mhux ħanasal. U bdejt nara il-post favorit tiegħi Sewwa jinfetaħ. Jinfetaħ u jiddisforma. Kif ħaterġa' tmur fih dak il-post mennu? Kara. Propjamentek. So. Għamek jġidek? X'kan tagħmel, bro? Għasja, għax dar id-dawl. Aj ma jasra. Aj mostja. Ma biex naqbel miegħek. Zob, jena ħanaqbad, ħanajt xi ħaġa naqajek u ħanejda. Hemm ċertu midwives ma tafux iż-zob qed tagħmlu, ħajkolli ngħidha. Lax kesel, bro, U le, naqla l-ħesel. Lax kesel. Jiena l-mara kienet edha hemm u jiena mhux apparti tiegħek smajt ħafna stejjer. Il-mara edha hemm, daħlet. Balla u ġieħ u ħesil. Ma tistax timxi. Għandek xej. Ejla, riċekjaw. Għamlu l-affarijiet, l-affarijiet biex jaraw. Mandek xej, ta' Imma Għamlet 12 hours blu ġieħu l-mara. Mandek xej. Imma nista' naqbes għalihom. Il-midwives. Yes. Naf li, mux naqbes għalihom, fil-sens kif narajjina. Aħna għarajt kellna l-istess midwife darbtej. U ma jamlu hekk għax jafu ġenwinament li ma jkollha xejn. L-ġieħ ħaġa li l-bniedem il-ġisem jista' jiflaħ għalija. Iġvi jilaqwa li l-ġieħ ġej minnu ġieħ li ta' bil-fors ħajkollok dak il-ħin. Iġvi għalhekk jgħidulek m'għandek xejn. Għajmin tal-liba, imma xorta waħda li ħajdulek m'għandek xejn. Manda xejn, manda xejn fis-sens li she wasn't about to give birth. Appuntu għalhekk Imma ħankompli l-liba storja. Ħankompli l-liba storja. U di għamlet ġurnata lejlu nar. Mbagħad you have a low pain threshold għalula. Għax mhux jimmarkaw l-affarijiet. Inbidel ix-shift. Ġiet waħda ġdida. Ir-resqet il-libba l-affarijiet biex jittestjaw il-contractions ta' qabilhom ma kienux tajbin. Spajki għamalla epidjuri l-estessa għax f'nofsija ħajkollok you have to give birth. U kienu ħajjibatuna l-em. Għalluna morru d-dar narawkom għada. Mela messaċ għal-midwife ta' qabel. Mbagħad inbidel ix-shift ġew reġgħu ittestjaw qabel ma jkeċċu l-mara l-em.
U aħna il-nem l-mara t-tidej jintom bis-tirremetti. Mandek xej. Mandek xej. Mela jina ninsa kollox li għatta ġiri. She could not take the epidural, as she was so far forward. Ma setax, kella taqba taqti giving birth to balla, paniku, hassle, ġifiri. Jena kelli storja oħra, jena kelli storja. Per eżempju, meta t-twilet iż-żajt jena, wara 27 sija labor, jena mort id-dar, ġiet omma, għettila ħajkolli mur id-dar. Għax di oħra ta' men li t-nejdilkom, bil-ħaq. Ma nistax nordu hemm. Le, jien stajt. Ma forsi minn il-Covid ma tistax. Issa ngħidilkom ġara li Dak il-Madonna Sil-Ġuljantkom. Il-blu. Tista' għax dak medical dak. Medical. Min jaf kemm jonfqu flus biex jixtru wieħed minnu. Bravo. Għandi pultruna jiena men id-dar. Għadak fucking 40 euro, men, taf kemm fucking iktar komda minna. Zom. U jena biex nara fucking simpatiċi, meqot nġeri għal-Frida, u għarrajt għalaj dari dakinar. Imma, issa, Imma, sorry, I went on a rent, ma. U għara dak il-ħin kollu, għettila l-kunjata, għettila ħona paċenzja, men. Għettila qotnaqa maħħa, għettila dal-lejl, għettila ħammur norqot. U mort norqot, insomma, mbagħad parta għettila u mort matul il-ġurnata jien, ovvjament, l-għada. Unsib li l-Stef imma dizastru kienet, mara, ditx it-tifel ħin kollu. Cluster feeding kull 5 minuti kien. U jien jahda, jien kontatni għajjena xorta marqax matul li tafs l-eċitament, l-adrenalina, xorta ma t-tispiċa ma torqot. Tara l-porn. U da, waqt li kontat jiet emmek, kat nonos jiena sewa, u Stef breastfeeding. F'daqqa wahda unsib il-baby jekkara, issa jena l-mara tiegħi. Ok. 6D. Għana jidek kif sibtu erġa hu paċenzja. Sibtu għek it-tifel tijaj, għana jid. Sibtu għek, Dak il-headphones, u għadrit u d-diemi. Nsibu għek, ma siderommu, maġna dizzejza, nsibu għek. Viola, Madonna, et jifga, What a beautiful moment. Infittax għal xiex it-tifel, għal xiex it-tifel. Mux et jorqot et jiklasser fid et jorqot satej fil-ħodu bil-lej ma jorqot xej. And he was mixing night with day. All right. Jemmur fuq il-midwife et t-nisma. Mux għax nazjonalist imdejja. By the way, għaddek fucking raħat internet ġiviri. Bakanzira, man. U sibt din solution biex. Xin il-solution? Sibt solution. Deodorant. Akba mux għeddik kalku, mux għeddik raġun, ostja, man. Ġiħaj, ostja, tini ftit. Ostja, man. U sibt din solution biex taqliblu najtu dej ġibom lu normali. Mur fuq il-midwife u għed-tilisma, għal-tana għaxekka kwek, mur. Tana sibtu għed jifga il-marati għed tifga xolibsida. Għat li jismaħi. Ara. Is-sintom parents ta' Immaġna tkun għadek ġej minn satejjer għad biss, stja li il-skieq. Xanzira bħala, ġiviri. Le, tinħala, le, fimni, they are human u min jaf xaraw ma ta' Le, ma ċertu għaffarijiet ma tamilom xu tejd li għax il-senti parent. ħanajdlek, ċaċ ta' memma dal-baby sowa, għadu ma fem xunu night and day għadu da. Għara, dak jena jow baby. Dak il-baby. Etħawat il-night and day, zomħana minnlek permanent night. Timestamp. Jaru. How do you discipline your children? Għaxazmin ma tistax. Who do you discipline or how? Zgur mux kif u rejtna flat break jew xkien. Break. Clearly. Jiena nemmen ħafna, l-marra ma taqbilx miegħi, jiena nemmen ħafna fil-fear. You put fear in your children. Dik hija tradizzjonali ma naqbilx magħha. Dak it-tip nidħol, just edha hemm it-tifla, edha tilab, edha tilab tifiri bil-vanity case, bil-make-up, ħalli l-case hemm mbagħad iġġib
Miex għax tifla tilab bil-vanity case, għax anka boys jistaw jilabu bil-vanity case, just to be clear. Jagħmlu li Any jridu. boy or girl, or him or them, or he or she, or we or then, or now, unħax kem għandkom. Kompli, sorry, intlift, naqra, ejja, come on. U di pal kull tifla tħalli ħafna toys jiġu l-ewwel hemm u jien kont nagħmel istess. Li ma naqbilx. Hemm di qatt ma tidra. Allura int taf x'nagħmel? Tarmiet. Edha tilab kemm tidħol ma taqgħodx tajjed magħha. Dak ma jaħdimx. Bravu. Taqbad il-vanity case u tħabtu malla mal-ħajt. Fiel. U ġiburat. Dak it-tip le, ma dik differenti. U poġġi bil-qeda, unkomplien. Poġġi bil-qeda bil-kwiet. Let me explain. Dik la, jibsaw ta' Why did I do that? Bravo. But it calm down. It's okay. Why did I do that? Well, because I left a lot of toys. Yes. And that case could have been you. Jina, għandi approach differenti. Per esempio, nafżaħħa, najdila, by when I come back, if I don't find them cleared, I know where you live. I know who you are. I will find you. And I will kill you. Oh, fil-fat, mandiġ tfal. Mux tijak. So, fimni, fimni. Suġġettiv, erġajna, suġġettiv. Imma jena ġenituri tijaj, per eżempju, kienu jisawtu l-ammont ta' wooden spoons Light wooden spoon. Ġili kienu jamlu il-kommentom il-ġenituri ta' kom missir kien jaqbat il-ċintori, ma kienx jiteni bit-ċintori. Ejwa, taf li toġobni. Joġobni ma konx nibza najlu d-għin. Ma konx nafal fejt jamela, ta' kiddib. U ma konx tafal fej, eventually se tafal xiex toġbok. So nafu. Jena missiri ġas ma kienx jitini l-ikel. Kien jgħid li. Ħankun honest, Max. Fucking ma nemmux, man. Pjuttost pala glatini kien jagħmel lek gol jalleba. Gol iktar ħafka. Nanna. Osta bissir tant kien fucking leba li osta l-punishment issa qed batik. Tara kemm ħadem tajjeb u l-punishment. Mal-lower in the night leave, it was a bad joke. It was gonna fucking backfire instantly. Mal-lower, jena ġas ma kienx ħobni. That's Imma, Jena out school parenting jena seb vera bżon. Taf kif bdejna, l-ewwel bdejna għalla fl-antik it-tiħxeba tħollu tista' toqtlu no problem. Le, Wissa morna l-estrem li jor. Imma vera konna fl-antik. Tiħu tħollu. L-iskola, bro. Da sal-lum ġurnata. Taħħa! Le! Frabes tajt tamela. Fizmin il-Romani. Fej mor l-Romani. Maħnek għet nitkelmu. Fizmin għal-Meksi asna fej leġitti ma nax fej kienu jgħataw u jitfaħħom l-isfella fil-piramidu jo ma nax fej. Proset, eżat, ma namlux Ma can you imagine a scene today li tipo Bet! Għaxek tajat li malati. Bet! Għala xinu jgħamil? Like naqbdu, immur, naqtalu rasu barra, narmiħ redil ok, I punish him. But the gods are happy. Ma raffankul. Mbatt it went down to beatings, mbatt public ridicule, whatever. Public ridicule, dik niftakara jen. Kienem ħafna Niftakara jen public ridicule. Mbatt għalla swat bil-wooden spoons u ekku issa. Bizzob ta' positive reinforcement u positive feedback. Ġessi toqtejdu Proset, provajt? Imma, ħan provaw. Kunu Leta, zejda. Ma, kelli sports dejlum, kif mord? Ġejt 50-50. Imma vera kullħat rebaħ. Tajjeb, fucking loser. Fucking muħat għamil xej fħajtek, ostja. Ħani ħaraġi. Daġi, dal-podcast bil-backlash li ġej. Le. So, nitkellem għal-parents kolla li nafjina uħat ma jaqbel bijadi bieċa xol laqqas dawk li għandhom tfal naqra weaker ġvi sportivament biex tifhimni. Għax inti trid ovvjament ikollha competition għalhekk. Ma tistax, ġejt l-aħħar, mhux fucking ma ġejx l-aħħar, ġejt l-aħħar full stop. Kif tara fil-ħajja li jiena minix marba. Ismani, ġejt l-aħħar dak ir-race.
hemm ċertu races, jew tal-ħajja, a course in life, Eżattu. whatever it will present you, li taf tkun laqwa wieħed jew. Eżattu. Ma jistax ikun li kulħadd jirbaħ. Fucking maħniex species Mhux li hekk naħdmu hu. fuq hekk. Tipo, ħarajdu- Għax taqbiż li lunch li Ħankunu. kull. Sorry. Għat isemmi races. Ma l-axħar u race. Flima sens. Fil-ġiri? Ok. Issa. Bla parat il-ġdid tagħna aħna nistgħu nagħmlu time stamp għax li dil qasaddit li minn moħħi. Fil-każ fucking nar mieħ dak, ġifieri. Marka bro, wara ma jfettilek. Le da. Le da ma nistax, da zejjed. Għu nisim. Il-PJ! Titlax! PJ li miss. PJ li jmiss, u jgħataw, għat jisma daw l-erezijiet. Le, PJ! Titlax, PJ! Iwa laqqas peda, iwa tela minnaw! ħanamlu loba, alright? ħanamlu guess the sounds. Ġifiri, ħana nsemmu l-ek sound Joe Snake. Ma familjari għalija. Issa dak ma nafux. Fair enough. Ġasta netfaw sound. Umbat, ħanuruk xem xinu da sound, ġifiri. Irrit naqtamma? Le, ġasta għat ġassa, mux ovvja. Guess this out. Mod primarja, primarja, kont inti. Guess this out. Iwa, skola ma tanċ kont. Dik il-leħen mara, il-mara tijaj dik. Leħen, mara tijak. Aħba kemm intajjeb men. Vera u vera? Urielu. Urielu. It's actually a puffer fish eating a carrot. Oj! Vincin. Next out. Xi annimali boss. Il-libas. Time actually is good. Proset. Vera? Hippo. Hippo. Explosive diarrhea. Kemmu kbir! Kemmu kbir! Għajt li għat maċralek, Meksek. Kemm drabi, jo. Hemm ġelat partikolari bħalissa li veret jagħmilha ħażin fl-istonku mennu stja. Like il-bass li jaqbadni bih men. Ħażin, Ejn blipjaw, forse għax dija l-aħħar darba semmejta lil-xaħat. Għalli ju fiq ostja, doqtuħ il-ġelat 0 ovvjament rridu niblipjaw, il-ġelat 0 Għallar ġilat fl-industrija tal-ġilat. Ejja, mux. Sponsor? Le, mux għax l-ar, very, very sugary, rich ħafna. Imma 0 taħħom tal-bliħ il-ħara u l-bas li qabbadni. U għal tikru allura. Għaxina għalla diabetic, men, no. Go for it, spoon li biz. Diabetic ilna pizza da' Ġesu Kristu. Wadda bil-basar. Xi ċiwawa kelb frikjat. Raġel jgħamil ħosta kelb. Li raġel li kifet jider fiku animal ċiwawa. Next, mux jgħat ħasin, ebda l-bicċa ġol. Mux Sissa wasal tajjeb, jek taqbad li jmiss fil-top. Mara twellet. Mara twellet. Liba xossa għamlet il-maratija. Actually. What the fuck? Ara, et jaxxi. Et jaxxi, men. Fekruna, jaxxi. Fekruna, et jaxxi di. Not impressed, eh? Not impressed, eh? Tipo... Dak il-witch. Tipo, okay.
I mean, I relate. Ġili, per eżempju, ġiba. Ġin? Ġili tkun qed taħxu seba taqra ktib. Taqra ktib, le, ma. Jien meta taħxini tiegħi taqla. ċara. Jo, ma xej ħażin, mhux bħajtu. Xej ħażin ħajtu jagħmel li jrid. Li miss. Le, li miss daqshekk, logħba li miss, ma x'issanna logħba twila. Issa diħa nerġgħu we're gonna revive another game. Din logħba tissejjaħ naħxi jew narmi. Ħantellaw ritratti ta' female Maltese celebrities and it's up to you biex tgħid jekk taħxix jew tarmija. Tlaqna. Naħxi. Is-Sinjura Rachel Turk. L-problem diġi. Dik kienet magħna fuq il-programm Naf. l-iktar x'ismu. Nista' neġa' Naħxi. Palissa fħajitna ġifieri kemm għandi żmien u kemm hekk kif qegħdin? Le. Le? Le? Issa kienet żgħiri, Dik Frida, le? Le, kieku jiena nimxi. Dik Frida li Le. Palissa kif jgħid le. Għazin inħossi. Ġifieri kif kiku konti kbar, kiku kelli daqsa iva. Fimtek, mela. Tgħidha bluntly hawnhekk. Bluntly, you can do better. Inti taħseb? Mija le, anka hija. Laħħa kif? Le. Le. Istrament fiera. Mezzola, le? Jiena Nipi pjuttost impoġġi nitkellem, nitgħallem. Namela dak it-tip xil-biri li dominant. u għalhekk jiena ma nafx il-għala. Platti. Ma nafx, ma t-tinix dik il- Vera? Possibli le. Fair enough. Timminidi. Claudia. Claudia Faniello? Naħseb jew le? Qed nara sewjien? Yes. Dik hemmhekk libsa ta' Beauty and the Beast. Għax nafa u. Ne, m'għandux jaqsam il-sax. Qed imorru. Iva. Għatma rajta nasa, insomma, xaktar xajtan person, ma nafil. Una finġib il-ħuwa jarana, ġiri. Fabrizio. U jkanta waqt li għaddejjien. Diminija. Karina. Iżzob libsa. X'dik x'in il-libsa? Ekkejn dil-għament. Fashionista, Le, fucking stylist. Stylish ħafna Karina. Imma jkolli ngħid le. Mhix tip tiegħi jew x'nagħmel? Le? Do way. Sta, ma mela m'għandix opinjoni jien. Le, għandek opinjoni l-opinjoni tiegħek tal-ħaram, ma. Le, x'għandu x'jaqsam x'affarijiet daw. Le, ma tinix dik il. F'dana fir-ritratt qed tiġbid għalejk, u kwinti timbotta fil-pool. Le. Actually, stajt tażelna ritratt taħjar Le, fucking sexy. Le, mhux għax mhux tidentaj. Tindi ċans nispjegaw. Intom staqsejtu li iva jew le? Qed ngħidu naħxu jew narmu f'ritratt li qiegħda mal-boyfriend tagħha men bl-engagement ring. Iva! Taf kemm ħassejt niddeboli jien. X'għandaw il-ritratti. X'jiġifieri ħassejtek deboli? Billejl ritratta Frida Kahlo kif. L-ostja. Next. Le. Jien ħajkolli nikritikjadi, dix iż-żob li bsaw, zomma. U inti jisma' meksa oqta ta' Inti taf li imma dud, ma tistax tikkritika. Dik ta' Meta inti li bes għandna flus tal-abu. Mhux hekk. Time step, nistgħux nagħmlu. L-onet stylish qed inħoss. Dik tarin le? Le. Next. Ma zomma daġa lura. Hemm bżonn tilbes ġilek tal-komma twila u mbagħad taħt. It's a style. Max u paċenzja fejtol istil. Nodu naqalura. Nodu ftit ismani, mhux naftit lura taġ, just fucking titkellimx. Next. Ejja. Le. U ejja Claire, men. Ismani, sabiħa Claire, mela mhix sabiħa. Ejja, ma inti staqsejtni. Jien le. Next. Come on.
Sija titi. Ejja, come on, ejja. By the way, tfajni għal sija titi għaxabli tidda like fuq il-page. Eżatt, sija titi. Sija titi. Fucking fija sija bazi ma le. Iva. Issa għandek ħaf isnejna naf kemm intom close, Rebecca. Intom close. Iva. Imma jitaf. Jitaf, issa tara podcast u dafu. Imma kienet taf qabel ġieli li kiku. Mena għaxseb għadmina daffarit li tipo toqgħod taħseb. Imma hello. Messa tarfu l-gosti tiegħi ukoll. Eżatt. X'inti brunettes, you more on the brunette Mhux side. ekku, bravo. Side note, tejja. Insan mara l-moment. Brava. Side note. Side note. X'tamilla li Rebecca? Ovvjament, b'kull rispett, ma ovvjament fil-kuntest ta' podcast li għedin namlu, kull kantuniera li jkun hemm fil-kamra fejn kunu Mimli leba. Inħabbata ma' kull anglu. Kif inti nagħtek vera maħmud x'mennest. Minn dak it-tip ta' anke meta tkun Le, taf kemm insottili. tobżo. L-għonet, jek tifem fil-sess, tobżo. Jek ma tifimx, ma tobżox. One. And it goes both ways, by the way. Għax, Max, jina tlek tobżo, mux timliħa. Bila. Le, ma. U titfaħa mux bħat tfal, Le. Insomma, xvera tal-għad besqa. Titfaħa mux bħat tfal, tu, le. That's quite sexy, kolli najt. You like it? Okay. Le. Right to hear it, eżatt. Le, ma Rebecca ovvijament ita, insomma. Next. Next, għamil minnu jissu. Mux narafa. Tamara Webb. Tamara Webb. Da, Webb, sorry. Iva. Daw, menti Tamara Webb imma heavily Photoshop. Le, ma naf kif tider, naf kif tider. Ma kiku. Parti bir-ritratti li għandha ma' tfal, ma' raġel. Le, tajjeb, le, ma naf. Ma naf minni u. U tali Photoshop tista t-Photoshop pija zobbok tkabruna u kol fil-stessin. Lo, le trid tinċeknu jina li kieku. Leo Iva. Leo Ivetli? Iva. Il-laba Iva, Iva naħseb, pala volla bjonda. Mela inti ma jogħġobx il-blonds ġibi. No. Issa, your wife is very dark, eh? Mux ekka, lek. Imma Melanie, l-għonet ħabiba ġvili nafa over 25 years. Enda ċertu bubbliness li teħeta trattak pala. Da patata. Okay. Oh, this photo għal-ftit. We need to move on from the photo. Kikum hemmx l-anki li ġifiri. Okay. Kikum hemmx l-aksa fil-nofs. It's a very well taken photo. Kikum hemm. Le, għax għandi feeling tibda ta' mill-li xari waqt li kunet nafxie. Stella, oddio. Stella Ġinix, but yes, she's very sexy, I think. Għatma mort ma' Ginger? I'm very strategic in my replies, JD, jek mandu najt. Madeline Queen, eh? Le, Madeline sabija. Iva! Biex nuri nistalax il-laboristi kolla jien. Ma kienx laburista. Ma kienx laburista ta' Barbara, li kella partit taħħa di. U iwa, potato, mux kollu. Partit taħħa, bro. L-uniku parti li kella ta' xara. Tajba. Ejja, next. Ħanaqla. Ħanġibu kollox xlif il-minġibna.
Once li konna fuq da suġġett, tipo, xteħlajnilek ritratt u ma stannex nurjukom għax kella niġu fi xit għaw Niġu Malta balla zguralla. shit. Ġifieri, I mean, I think it's a good joke, imma. Putting it fucking mildly. Kontu titlu fi shit u jikon nerdaw ma'kom u dalos djapijġej miskin kwit emmek u kien jerdaw ma'na u koll. Il-vibe kienu jgħalqu kollox. Kiku fucking ħaqek titħol fil-ħaravana. U għajna mlu għacċara. Min ħajmur jistaqsi il-Kevin, jew il-PJ li jetaw jistaqsi. U ħajda, fu, xuruk. Insa. Mux ħanajdu lek. Insa. Okay, that's it. Finished. Xlif jek tħalsu Patreon titlu fil-chat. Daj, ma toġobni, ostja. Le, ma nistawġu. Tinda irba, xin xift. Imma, once it now, so, waħna waqafnija għax, to be honest, Malta, għadna naqa sensitive għal daw l-affarijiet. Daw li għamilna ma minna xej kbir, trastas, jiġru barra jiġru ħafna, jgħamlu ħafna għar, mem xej ħazin, just il-social construct ta' comedy f'Malta għadu naqa primittiv, ostja. U ġifiri, inti kun naqa eġi. ħafna mux ftit. Taqla, jek ġifiri, get backlash. No, one kuħat jgħidlek il-liba kemm minn traġel. Le, u happy li staqsejti li għax għandi opinjoni kbira fuq xaġa li sar reċentament fil-recent past. Fil-comedy as a stand-up comedian, meta tara Ricky Gervais, Louis C.K., l-affarijiet li għajt Louis C.K. u Ricky Gervais umma tal-fucking bliħ. Meta tisma il-build-up, it's all about il-context of kif il-delivery u minn fejġej ċajt. Iġivri jek inti toħroġ ċertu anglu ta' hate speech, ċertu anglu ta' labeling, ma tistax. Jina fuq l-axar stand-up il-Manuel użajt ċertu diskors kont kellimtek fuq dik il-bicċa xogħol. Imma mbagħad hemm m'għandux build-up u xorta jkun tajjeb u għeja kif, like per eżempju Jimmy Carr. Ma kollux build-up, jaqbadu jgħida ċajt, and it works. Iwa, but it works because of his style of punch, kif jitfaħħom. There is also an element, tinsawx, ta' fucking delivery, man. Jekk delivery tijak huwa weak u għettaj ċaġa b'saħħtu controversially, it's going to look 3 times worse. Meta delivery tijak huwa positively charming fis-sens li toħroġ minna b'dak is-sens dak it-tonalità. Iġa, bilanċa, il-komedi huwa bilanċ. Hemm ċertu affarijiet, no matter the delivery in Malta, you're gonna get backlash on it. Imma skont, jina fl-stand-up l-axar wahda, nista najda fuq il-podcast, miex problema, stellajta kon TikTok, kont semmejt fuq il-minaj man kull ċar, semmejt fil-kas tal-sexual, xismu, abuse tal-ex coach nazjonali ta' Malta. Li għatma kienem fatti, eccetera, ma kien tkeċċa jek tiftakru, eccetera. Eżatt. Kif ħriġta il-ċajta bnejta fuq li kienem il-World Cup, jew tal-Qatar, eccetera, u l-Italja ma kwalifikawx, bla u Maltin ma kwalifikaw ukoll. U nis jisom baqgħu li jekk, għattilhom le, zom. Jekk kienem coach wieħed nazzjonali ta' Malta li ħassejt li kellhom ċans jikkwalifikaw, huwa dal-coach. U ħallejthom ġa l-onet komedi tħallihom jaħsbu għal-fej. Stennejt batat, għax if there's one coach who made his players play hard. Issa di vera majl ħdej kem jitċajta fuq Harvey Weinstein. Fuq xismu daka u għeja. U jajsemmu ħafna. Bill Cosby, imma dak was Emiħor African American. Iwa, ma that was meta kif tajt il-kas Li qatelaw xismu. OJ Simpson. Daqs kem jitċajtaw imma il-punt huwa li iċ-ċajta delivery kienet ma kienx objectified. Tipo, why did you what if he emmot kif tibnija iċ-ċajta. Tista tkun eżru as fucking jina għamil ċajt fuq dik tan-naċ li tawdex li kien qabat Jaxen naċ. And I said if there's one animal I would choose to have sex with if I do would be a sheep because after you have sex and you it's cuddly. It's cuddly. Irċevejt ċertu fuq TikTok animal cruelty. I remain quiet, calm, najdilon animal cruelty. I'm making love to the sheep, xiex cruel. U wara kollox, in-naċ, they never declined, għax kull ma nisma, me. If you want to watch a show, illi da mux news għalikom, imma jekk hemm xaħtem barra, illi da jekk tidu taraw politically incorrect show Family Guy.
like very man. politically incorrect. Oh, man! Tal-bizza. Rajtu tal-baby ta' Stu. Ikkunet jaħdem ġol factory ta' excuse me, I seem to have a stitch issue to my... Ikkeċuħ? Ikkeċuħ mara hobla? Twellet? Get work! We're faster! Imma dikri, aħna, So Malta. politically correct and funny. fucking genius. Just għanna fucking problema, man, li meta xaħat, għabak special, meta jiena niħu għalija fuq ċajt, ġifiri, ma tistax tiċċajta b'daw l-affarijiet, imma però tista' tiċċajta fuq affarijiet oħra. Ġifiri dana għammin fuq naċ, okay, you can joke, għax they're fucking animals, they don't care, naċ. Imma ma li inti ħatuħu ħatolqot xi ħaġa li għalihom hija sensitiva, mek panik, ma tistax tiċċajta. Imma bukandru għalajn, jiena kont darba għamil ċajta, ktibta jiena fucking ċajta top peda. Ħanejdaw, għax għalajt panik ta' Kristu. Top, il-komedian u stess jgħid li ċajta tiegħu hija top hija. Imma le, top dax Embrace it. pala struttura u kif inni miktuba. Eżat, di kont wadabta fuq social media, like backlash tajba. Tfakilu top. like backlash ta' Kristu fuqa. ċajta tmurek, vera da plain and simple. If you have AIDS and someone rapes you, you win. Ġveri ma d-dejġ bizzejiet minna di. Top. Live, go fucking right top. It's a good, no, you might not like the joke, you might think it's bad, but it's it's written, it's well written. Like panic talla, għax dawn affarijiet just għax huma sensitive topics. Sensitive jek tisma' Lucy kif qed ngħidu kif jitkellem anke jiena xorta nemmen u delivery tiegħek kienet tajba, so what you did was jista' jkun taf ġara, jista' jkun if you had to say it on stage, it works better. Yes, could that's be true. that there's That's certain humor li on stage l-impulse li ħatitħaq. Li darba Louis C.K. jisemma tal-bombings, etc. Imma zom naqraw jisemmi tal-minaj saqaj, basically, ma nafx kif jibbilda ċajt. U jisom l-ewwel jitqu. U mata jisemmi xi ħaġa Boston Marathon. U kulħadd jgħid, I see, a bunch of fucking hypocrites we have here. Għax 5 seconds ago daħqu fuq ċajta ta' bla saqaj. Immax Boston ġol America, a bombing. No, fucking that's the problem. Il-problema who embraces it, jitfaħ jajjarom in-nies, but he's live. Live differently, that's true. When you do it on a video, expect a backlash of these kind of things. Jina stand-up, clips tal-stand-up imma, so jikomx backlash ħaniħu, you know. Ma konx funny? Okay. So dik tinsiex, Max. Għax dik ċajta fucking tajba u jek tibni fuqa. Yes, you can go miles. Jena, imagine we're talking and goes, stop it. Oh, by the way, I win! What the fuck? It's dark humor, fair enough. It's very clever. People will not like it. Et semmi tal-stage u ek, un għal-uwa, għax nipritkaw iż-żejjed, ġviri, użob il-nis. Mux vera, jow. Thank you. Like, kont mistiden ftitilu fuq awla. All right. U kienem daw il-guests, insomma, bdew jitkellmu fuq sexual harassment. Sawa. Kullim kien mux fuq il-xol bis. U ġabu li eżempju. Taħħa ġidi. Sorry. U ġabu li eżempju tefaw li il-klip il-short TikTok ta' Rachel Take meta bdejna namlu l-pick-up lines. U kienem wahda speċ ta' għalt li u għad prezentatriċi fuq il-Super One. Sawa. Jiddeju, nettejt Super jiddeju. Dubja ġi. U għalet jina naraħ darba, għalet nitħaq tal-ewel darba, għalet imma t-tini darba nejt idejjaqni. Mela, she said she saw the clip. Okay. Unbaċ jindaqqewa fl-studio u daħqet għattela mela mat-tilet darba titħaq u koll ġifiri. Fucking hypocritu. Standard. Li per ismani, hemm ċertu elementi, mux nipritkaw għax it's not your style of podcast, imma hemm ħafna hipokrisija għax per eżempju waħdek titħaq imma tkun ma ċertu ħbir, no, I don't know, no. But I love that. Għax on stage I use it. Meta ngħid per eżempju niżgħad dik tas-sess u ċertu affarijiet tal-marriage, per eżempju ngħid per eżempju I've been with my woman 20 years, married 15, happy for 4. Iġifieri il-bil. Imma l-fejn ngħidha għax naf li fucking marriage is hard for 1, 2, 3, ma sax tkun fucking arroganti li nqum fil-ħodu ngħid, le kollox tal-ostja dajja. Qed issemmi l-mara. Fucking gidba. Qed nissemmi l-mara.
Di l-mistoqsija u nimxu għal questions. Yes, Għax yes. sar il-ħin. Yes. Inti. Le. Inti konna darba mistednin fuq il-radio show, jiena inti u konna Max flimkien. Tajjeb, wis. U wasal il-diskors fuq xi ħaġa. Ok. Inti għandek actually mara oħra illi inti miftija ma' magħha illi meta tmut Mela. tilħxew fil-ġenna. Naħseb nejxu kuntenti ħafna. Mux ma mara tijak, ma Ma mara oħra. Mela, one. Imma u l-mara tiegħek taf min idi u taf best friends tagħna. Mela, ħanajlek x'inhi. Fil-ħajja tagħna. Isma' di. Mela, fuq l-altar, one mhux qed ninkisser l-ebda regola. Għalfej til death do us part. Mela jiena mal-limut, jiena mur ħudu f'sol. Jiena daqshekk ħlist minnek u fucking jattajjeb issa. Ħallini nitla l-ġenna clear li niżel l-isfel marħilu. Mela, jien għandi dil-bond ma' dil-ħabiba, Laura, li she feels the same things I do in terms of life overall perspettiva, ċertu affarijiet, ċertu sexual openness, fucking fsija buzz. U bilna, bil-raġel taħħab kollox, issa jizzappu jgħamelu, jistajmu ma tiħ, ma death do us part. Eżatt. Ma ninsawix. Li naħsbu li in our death life, nkunu fucking bomba fl-imkien. Dik l-istoria, and it's no secret. Fejs Inti kemm taħseb li jkollok sekondi ħajja jekk tgħid din il-mara tiegħek? Le, ifhem, nibqa' ħaj, ma nibqax miżewweġ. Imma hemm inkun għadni. Tispiċċa alongside. Min? Dak kull kollu l-ħorġo kollu dal-podcast jiena ngħidlek li nispiċċaw vera homeless menna. Jaqtawna mis-sigurtà soċjali kollox ostja. Kev, Ju. inti tlajt fuq ħafna stages. Ok. F'liema stage iddeċidejt illi tibda tkun kummedjant fallut. Kerax, vera broke. Ġiviri, it hits home. Ma jimpurtax. Għaw min iqum kmini fil-ħodu u għaw min iqum wara l-offsinar. Inti. Għall-stand-up show tijak li jmiss. Tista ma tqum xej u tibqa rieħed. Imma, da question and answer, jow. Mistoqsija li jmiss. Tajjeb. Kevin, inti sissa ħriġt numru ta' stand-up comedy specials. Tħayyart flok issemmihom stand-up comedy specials issejħilhom special needs stand-up comedy. Kevin, Aw. inti pala stage name tuża Kevin Naudi jismek. Tħayyart tibidlu għal Heaven, no idea what I'm doing. I see what you did. Heaven. Kev, Aw. jekk tagħmel żbalji kbar fil-ħajja ħajiddispjaċik. Bħala miż-żewweġ taħseb li l-mara tiegħek jiddispjaċija li ma saritx lesbjana u żewġet lilek minn flok. Aħna li ma parti tal-question and answer tmur dil-bicċa xogħol. Ta' ċans Max. Ok. Kull sena l-istrinja jagħmlu ġabra. Fuck it, sorry. Ok, astja madonna. Tinkunu naqa serji, please. Le, sorry. Paċenzja. Sorry, zgarrajt. Kull sena l-istrina jagħmlu ġabra għad-donations fejn jgħinu familji li jkunu għaddejjin minn żminijiet u ċirkostanzi diffiċli. Na'am. Bittir li tejbulhom naqa' ħajjithom. Yes. Flok donation biex tgħin bl-iktar mod possibbli titħajja ġast tieqaf mill-karriera ta' komedjant. Biex jek nejn in-nies li nagħmelek nieqaf. Kev, Yes. il-mara tiegħek tiġi neputija ta' John Pillow. Yes. Is-sindku ta' Taslima. Yes. Bħalissa qed jaffaċċa problema kbira bl-iskart fit-toroq. Zibbel eżatt. Inti taħseb li għalhekk iż-żewġet lilek għax il-familja mdorrija fiż-żibel. Guys, daqshekk għallum, thank you ħafna very much lil Kevin Naudi għamlilna biċċa fi żbambro, ġana fi Il-bot, Now weġdari. Guys, follow Isma. jafu socials kolla. Yes. You want to plug in a bit your useless comedy content? Le, ma, jek kif innawdu x'namel. U xej ma tafx kif jien hija. So, Le, you want to plug something vera, xejjek. x'plak, jekk għandkom pjaċir bija. Mela, bil-qalb kolla Għamlu follow fuq TikTok u Instagram kemm ma nafx kif dil-biċċa xogħol.
Kevin Nowdy, asnaf xie impala, nara. Gay. Insomma, search Kevin Nowdy. Iva, just search search Kevin Nowdy. Nowdy. Iva, Kevin Nowdy, full. Għanna l-tape. Thank you, Soltu. Thank you, Soltu, għall-sponsors. Għanna l-Olympus tal-microphones tal-Rodecaster Pro għas-sound color jedin tisimaw. Vibe FM tal-host jawna u għek ġol premises taħħom Santa Venera. U li lejtu zet tal-tech u li uħsibna. Yes. Illum, għax Għara sweat patch ta' Max. Inti ġilisti id-nek ġomma li jelilek fil-podcast tijak? Le. Zibel. Mela. Imma ġomma li jati ktib. Sawa. Bħala, għadu jati ktib. Ma nafx jati. Kien jati ktib, għamel zmin jati ktib. All right. Biex għax ovvjament huwa podcast intellettuali u intelligenti ħafna ħna natu fl-xkun bit biex issir ħara. Zom naqra. Intellettualizmu, jekk hija kelma, ma jfissirx li hemm żewġ aspetti tal-intellettualità. Illum konna intellettwali fuq suġġett ta' humor, rawness u livell qawwi ta' edukazzjoni. Eżatt, ma ħafna, tider. This is brilliant. Colomba Bianca Resilience. How nice, thank you. Fl-xkun imbit illi tawna Airbnb għal gestana like tistaw tfittxu għom airbnb.mt fuq il-website taħħom jew inkella Facebook u Instagram. Fantastic products, bomba. Oh, that's gonna be us, guys. Lost kem jideret ibbati, babba għalax bass. Guys, that's gonna be us. Tinsaw follow jana fuq il-socials tana kullimkien għan edin Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, everywhere where we love you. Patreon, ikolkom content speċjali, nsitu naġo WhatsApp group tajjeb. Għal darba li jmiss, thank you very much, Kevin Nowdy. Thank you, Ciao, u nħobbukom, yeah.